Meru na kinya ome ya county ya Meru. Wenda bia kuria biri na bata tamurio teange no aja Fortuners Resort Hotel Nkobo. Kwa anta barabendaga kidogo kwethira bagechwa rooms chagweta kumama bange bakenda gweka mishemanyo wena kambuni yaku babu buri gikundi bokwenda gweka mishemanyo aja Fortuners Resort Nkobo ukethira ukiona nyomba hizi ukethira ukinekero itebi thongi sana bekuthithire mishemanyo ukethira ukiamukiro ni staff baratu kugane professional staff ndene ya Fortuners Resort Hotel aja niona arua itokeza tugeta na mbere na mabango joto jwa rumuri rwa siasa ngekurikana ya kaire aja ndene ya Fortuners Resort Nkobo nyomba cha kumama ithongi tabata ukethira ukigunika ukama mabwega ukira salama wa salmi na jangena mingi ukethira ukijamukira taufa mina swabera Fortuners Resort Nkobo iri mita igana rimwe kuma hospitali ya Consolata barabara ya kuma Nkobo gweta monkantere chemitungo irio biena morio tabata irio biena morio tamashono magempe okabiona aga ogotu Fortuners nara okaina mbere kwigwa ukikenagira na amuna muji wako gorobwe munde turia murithire wa Meru TV utigira ati tukoina mbere kwa tweguchunagira rumuri rwa siasa dareka inka ya kioro kaina mbere kwa kireterwa ni Jerry wa Cheupe na bukeragira mantu kathomba tumantu makone na urimi bwa marigo urimi bwa eria urimi bwa into mwanya mwanya bira tukaina mbere kwigwa tukiaragiria ugoro bwa imunde mbere ya mamu gatukumenyire burakuri kirimetha yetu ya ndeto kawithira bambito yani famina Swakimathi nani bambetaga Dennis mutuma muthomi kokwatogani kirentatu chetu cha Meru TV utuko na chetu tuwachiamberie kagitani aka twamberie na ikoneni na arimi ba marigo na arbethire tubakina mbere kwa bakebu mageria na gutarire kinyamara kira bethire tubakina mbere kwa baikurukagira anara bethire tubakina mbere ende kwegwa bagikurukagira mathina kathumba tu kagitene kau akari papa ne barombete akari ndene gishigo bunge kana mujumba gishigo bunge ga South Menti Dagitari Shadrack Mweti gutigira na kureta muradi kana muswada ndene ya bunge zo kuthiria mathina jaja jonde jendene ya marigo mwandiki wetu wa ndeto Jeff wagituma nawe na ripoti ino nakyo kimera kia irigo nikithirite gikithithia bwega mono ntere cha South Menti ni aranande kuringana na uthuthuria ati irigo niro rithirite rigitongeria ruterero bogaiti kiri South Menti arana kuruterero baruguru bethirite bakianda kimera kia majani na ndigia kumenya kimera giki kia irigo kithirite gitongeretia janthiguru ya Kenya kiumaga South Menti marigo especially South Menti ni produce marigo ya maingi muno kiri Meru County na I think even Kenya onde ondo twakurukire maragwa wega bunge bwijeni na kimera giki ni ati thoko ya Ntharene ni thoko inene ya janthiguru ya Kenya ya marigo ni are kuringana na chairman wa thoko iji akuga inya gitiko kia East Africa thoko iji ni etongeretie chairman wa Ntharene market thoko ere nene buru ya marigo ire tongeretie East Africa yonde na marigo thoko iji ithewere Jumatatu na neo ithero ina aguri baba inge ira itherwa ina thoko imwe na imwe kika thoko kamwe thoko 88 thoko 88 ni included Kibera Korogoso Loitoktok Kisumu na era turayukire recently duera turarobire bomba kwejana ndi bakampete a Ndandab antu ba Ndandab na ndi bakwejaja bakagura marigo na nandi bakugura rori nkuruki yejiri irori ira FSR kwikuonania thoko eje ithoko ire kwenda itegeri bwega ndio amwe na mawega jaja jonthe jareti kimera giki aja South Menti murimi wa kimera giki nethirite ainyirikite bunene mono kagita gaka kwina mbura ni aria gwite irigo mundene kuri kinya thokone ni thina inene no ndonto menyi bitu panesherwa batu says itu number 1 batu ko correct revenue ni tu number 1 kwau ndio gwitia njira Ntharene gwita ndunguri gwite gandene njire tina andiko njire otiwe thithitwe ni aibu nontu marigo ijo jagwatite mugongo jo sana na itu kwenda kubera atongerie betu okairi njiri ikarega kuthithwa tunona thoko kuriwa nayo nontu aguri beja muntu airitie ngarama kuma Mombasa kuma Nairobi kuma Ndandab aijethira ote marigo na andika gitu ka moyo na ikuonania kiumia kiu kingi
atiumba kuija koito kubera ibategere njira cietu. Iromba Nandi ni kiri mujumbe wa guntu guku Daktari Shadrack Mwiti kuthithia muswanda jwa marigo turia jwijikene na ruga ya kimonimoni ja banana bill ni kenda kimera giki Nandi gikethera gigitethia murimi wakio. Banana bill nituyite na tugite kinya twakulukia kaunti ne tutethia muno. Ningoromba mheshimiwa wetu MP Dr. Shadrack Mwiti banana bill ile untuneje constituency yenyewe ina marigo jira maingi at least agerie kumipush kende kurukwa ni parliament yomba gututethia na yomba gutethia antu bae ba Southimenti baraba murikagira kura untuneo irigoria tu batwe cash crop yetu muno turiwa ni irigo tutena mirata nale antu begembe tuga ni irigo na kaona majani lakini kwina party mo majani jatibuja marigo nejo jabuja muno kwina party mo kinya kawa gatibuja na marigo still ne jabuja ko tugerie kurwira marigo onto kinya to kwiri ko donde kwa nyinge muno ile donde ko onto bwa marigo promise tugakirwa dam ya Thingithu River na ingi ya Kithino River but now tutirona in effort ya gwaka dam ira nonto irigo rikaga ruji for sure urimbura bukathira na gwatuika bukuthira mitungu kana meru bara batekemega urimbu baketha bena thina muno fertilizer ete kuja iri ithithitwere kurima marigu nonto mono irethere kurima into ja mpempe mono bara barimite mpempe although ne utumirika ki marigu but still ete fertilizer ekwirwa yeji specifically ne gutethereria uribo marigu so nyayo consideration ni modrikare but go get into place that fertilizer ekija kwa marigo iba kwa considered bwe bakenda bwe 12 kiri mujumbe ujo Daktari Shadrack Mwiti nare mikinya ni kuingia mawira nekanire na aringi kura kagita ga siasa java imarigo yabatikwa yetherwa Valley Addition baje to thura Daktari mujumbe uria twendete mono Dr. Shadrack Mwiti twamuthurira akiuga marigo yakathirwa Valley Addition. Valley Addition yaugite yakathirwa crips zathithirwa mitweje ya kurugira andu babe na sukari na jathithirwa kinya juice ana betu bakanyunya iriho turenda kwira Shadrack nundu gwarira anene bejete na gwotire uga no kwenda kuthithirwa marigo jathithirwa Valley Addition wito akauga urenda kieni kia ndege disentire bukoru aja imikipchuma Murkomen wogira wowe nkatho gucokia isi ainkatho gucokia Dr. Shadrack athini bamarigo bakirira ugataka njira ye kuma Ndarene gwetaga itone njira ete ugiteka kabisa oni nkuromba twithwe twina society ikalungamira marigo kenda arimi beto na bo baigua nije kubatethia onto bai barambiriria kuja kura bakiandaga into bingi onto baroni je tukubatethia baba ingi bari kura bakanda kawa bangi bakanda majani bangi bakanda into bingi bila bina mbesha ninkuromba batu twakirwe plant ye marigo na tune national government yetutethie go form society taura tukuona kinyeri ari na society onto marigo jeto tukuinyirwa muno kwina middlemen bareja bakagura kinyeri go imanje ni rigo rekigura wa mwanga shilingi 50 na renge gana jangi dirari guri goro muno ukaigwa ni shilingi mana jairi irigoro ni rekirimbore irigoro ni rekiriroje na sakas na into bingi na murimi uta bandu akaumiria kuita kurendia kwa akale akinya transport na bandu ageta akagurwa shilingi mana jairi ingolomba nkiuga dirikare nene nimbonaga unita KTDA kile majani o kilo majani negita kwa shilingi ile yashoka kuja ku maintain barabara Kiripotera Meru TV Mbetaje Wagitumam Ibwega nuntu bwa ribotin Jeff Wagituma Awa inambere kwa kitu na njira inkinyaniru kuna Dennis inkuthugania Ibwega akaribaba kainambere kwa bakira ithagiru Ibwega nuntu iba ukurukira mathina kathumba It's true na urimi bobo ibwethere tubukinambere kwa bukiba cost bantu anene sana and I think ikyo gento kyabata sana tukwa naronde ne mubango jorumuri tukathirwa tukireta bamwe barimi bangi ne biashara bakimera giki nikenda bagatigera ne bagutaririe what is happening nonto I think sector hizo urimi bomarigo ni ndireto ina changamoto kathumba yes Ibwega sana tukithina mbere na thero chietu
tutagera mantu jegi murimi nawe wa majani kuma kire thina cia arimi ba marigo kinya arimi na ba majani ibethirite bakionania kureka kunganirwa na bopo ni nyuma kweka kuga ati ni bagokurukira mathina kanthumba kire wendia bo majani zaza tora mwandiki wetu wanteto kuma nterecha Southment yago tutariria arimi baba baruga monkera nandi kinya utema gororoku kinya jariku jethirite jakibatethia Jeff wagituma kureka irino wewe na riboti ino na njere kinya niriku kinya nyuma ya kimera kia majani kuthithirwo mogaruruku kathumba ni thirikari arimi ba kimera giki gutibu nene bethirite bakigunika nabu kumania na mogaruruku jaja aria tukiaria na Silas Kirimi mukarerigite wa Kusto aja nthigurune ya Kenya na ugite mogaruruku ja kuthithwo ja minister ni President William Ruto ni jatumite kimera giki kethira giti no guni kiri arimi murio majani no nangite tuthina na thine irenda ironania yambirite kuma iguru kabisa na aria mbere ndenda gutonga mantu jara ondene ya thirikari ira nene yukuonekania ndene Ministry ya Agriculture ire gwatene na urimi wa majani kwina mantu ja ukarikano jaja kwangaratania murimi wa majani mono na jaja jakarija mogaruruku jaja kuthithwe gitare onde na kukario jitu kuona mantu jaja tegwitithia murimi bubwega mono wachoka raitha rwangirwa rungirwa Tea Board of Kenya ira government regulate majani kinya kukwina mogaruruku ja kuthithwa kila wakati waraitha system nena nde majani ikukuge wangaratanu na murimi urori nthiguru na ate kumenyithwa imbio karika na nguge uge kuthuka no karaitha kiri mogaruruku jaja urajejanga na mpwe mumtura wikirwa ateratithia no mweri iri thatu atithaira kumenya thina cia murimi irio na kwa mantu jaja utwinyirie turarimi mono akiaria ari kaunti ya Meru President William Ruto na ugere kimera giki kwi factory kugura chiringi 70 nayo miario iji ni meneretwo ikirimi kanyata murimi wa majani kuma Southment 2022 average price ya kilo ya chai ilikuwa 44 shillings. Sasa imefika 64 shillings. From 44 shillings 2022 this year average price ni 64. Kuna kampuni zingine hapa, factories zingine wanalipa 70 kuendelea mbele. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba in 3 years average price ya chai itakuwa shilingi 100 kwa kilo moja, ndio tuweze kuongeza mapato kwa mambo ya kilimo ya chai, ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya na wakulima wa chai wafaidike, wakitusaidia vile vile kuhakikisha ya kwamba tunapata pesa za kigeni. Reforms cha majani iko thithwa ichi atethiri murimi wa majani muno egitarera President Uhuru Kenyatta, lakini reforms iji na ndichi jeta kwangaratano ithirikari eku na ambitie mbere ambiritie na gutawa kwa tea reserve price ira ekiri ECS ura wari kwigitara Uhuru jawe munya ichite ithirikari jiku na nande prices iji ankwira arimi mantu jaja titite bwega ija kuga atia unda arigare mono ntukwira president ari tharu kwatwika MCA MP senator former governor bonde ni arimi majani kuma Nkwene na kuma Southment no te muntu era president at reserve price ira yekiri ni te inande ne ga affect murimi majani na inya uninda makira mono na inkomakira murimi majani atwitite ni ara kinya kimera giki nandi kiambirite gukurwo ni bomwe barimi bakyo arimi bakura majani bo uturongo boryo ndina muchoro rambire mantu jajenderere ou munda jonge najua kaambia ju azare at the end of this year ndamone nande wakura majani wetau endo te ande mebokando ambire nyame bokando ni ragire fainda ite kuona thoko kintu kionthe gikuthithwa import nthiguru ikira tonyerero thirikari ku thirikari na ndire yani bature kana gutwike thirikari jegeta gitete economy monti Kenya indirect tukumenya kana. The other thing indireigirwe kuri gintu bwekera kaire bukiwa security ya majani inte kumenya imbie majani ne bukuthithia security na ketherereo bumenyere murimi atega tunywo ende inkuona ithine nge ikajira kange ga utunya murimi mbecha ikira twitage onkero untu bukarikite borwa kaire gute kibanda thai tukwaria ukori murimi wonde kibanda-ini thai tukwaria Southment na ndi ari mantu ja area rande ja Nkwene na Southment gute kibanda majanja tutewa na ndi ochwana atakurakare majanja tuotewa jakero ikurite jochua eti kibanda kimo for instance kwentu gyakethete akethi 98 kwatwika ni akethi baire akimajanja ao jabwa akethi 96 jathuka antu baibo batwiroketha majanja yetu jo tutwiroketha te kaje mageni ene munda no bara na igotwike mwene majani utikia kona
mukethi utikia kona na ndingo gembitu kuita itoronere baruga yumite kwa Team Board of Kenya tutikumya ni naera umumite baruga eji ireonania murimi na kurasimithwa kugura kitheti kimwe gikabu kiria guketha majani na 2,850 turia gikia thahabu imbi gikongera ibarire kugikongera murimi o majani aketha nakyo mantu jaja tukurangia director bamwe bagereria ukana lakini tukwenda twiro bwega ibaumire werune batwire mantu jaja umite na nontu ibaruga twina cio ira sinenkaniri kenda murimi oyuria kagito kitheti giki kiuria gikinene nandi ni kiri minister wa urimi Mutahi Kagwe nembigwa kagita nandi itumite ithirati kuria murimi uria betikaniririe na thirikari marija twera wa president auga akahakikisha majanja akumegana atia kwatwika ngugi ichi kuendelea kuitwa watwika surprise irio na majanja tute hojo tewa dai itakinya chiringi kana thai bota majani na baiteta surprise ira murimi akona mbecha ketha thirikari riri kuni auane possible chiringi kana ikoneka na inyere oru enda iguru ya rais Ruto agweta ugaireo ugwere urungamirite sector eu utite na mbere ukathithia uria munya thithitie kenda murimi ona mbecha iji itukoromba mono increment yeje murimi one no chiringi 30 cia mweri na 70 cia bonus batwiga na retire na twakinyie kana tutinda kwaria kairi muno na yo riri ni gitara gwikira fertilizer na tutikuona fertilizer iretetwe twerwe fertilizer irediene ndikumiaga igaturediene mwankari inkoromba CS urore thai arakishe fertilizer eje ireterwa arimi mweri jwe na ijujo atwikara fertilizer jaire na gute fertilizer ire gwikira ko nande bwara kureta fertilizer inabo gaita maketha ja mega jabo kugira kana ibuje utwa area bonus etionora nonto majani jatendwa bwega nyamorongo ja murimi akwirwa majani jetu ja kwendwa Sudan ikiraga itutike kwa erua itwiro maraburi tuibangage kureo bou bakenda President William Ruto na tariritie ura majani jaretete mbeca cia kuma nthiguru ya omea ja nthiguru ya Kenya indi kiuria ni uria mbeca iu ciithirite cigita nontu murimi wa majani gutikethirite akiona mwaka huu pesa tulipata ya chai mwaka uliopita ilikuwa 170 billion kuuza chai yote ya Kenya, lakini mwaka huu ambao umepita wa 2024 tumepata 215 billion. Tumeongeza kwa almost 45 billion ile mapato tumepata katika mazao yetu ya chai. Majani jo jareta gintu kia kinene ndene ya thirikari ya Kenya. Kwa murimi o majani na amenyero morona atige kuguriria na aria etinda gukwira majani na nande kwina mbio gukiuraga urithira kwirite majani na ndi mwisho mweri ainengora chiringi 25 na nte kumenya please imbi gora wa chiringi 20 na aru Kenya kinja chumbe yongwa kiro emwe chiringi 50 niki murimi o majani akuri wa chiringi 25 kiro thirikari ni thugania ungegeria uteithia murimi wa majani nontu nwe kiungo kia kenene kia uchumi bwa Kenya. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Katho cia mwana mwandiki wetu Nteto Jeff Wagitumano ntubo gutariria mathina jara arimi ba majani bedritwe bagikurukira nkurikane kumenya mantu jaja na jange nkuruki ugorobo na aru ndene mubango jwetu joro muriro siasa kuma mathina jatha izire ukethero gisemania na bamwe batongere ba majani actually bamwe bakaririgiti ndene factory moja majani naja ekirige chubunga South Menti baraba kethero bagigutariria mantu kathumba jegie weti nambere bore mibubu bwa majani tugeta nambere na Nteto chetu tugeta nambere na tinabwari mubaka oge bedere twakinambere kwa bakebu magiria na ko inambere kwa bagitaragiria kinyamara tukira bedere twakinambere kwa bayikurukagira ndeni ya urimi bubwa wa kinyabo na arende bedere twakiromba thirikari gutigira ati ko inambere kwa gichunku na kumenya imbe wiriko arimi bako inambere kwegwa bakiandaga. Right, mwandiki wetu Nteto MC mwitongano ethiritwe akituthurana riboti una njira entariro arimi bakauga ni bombite kwithirwo baumirite na kwariria jari aja kubathangikia bumwe bwayo ni bakuromba bombe kwithirwo bakithithirwa research ya mbeu ya kauga ni kenderea bakanda iria yagirite ne kuba maketha jari na gitumi maritha Dominic Marete
ndi murimi othura factory na ndi woni biranko ariria muno imantu ya ije witwa Just Foundation ye kawa inkuria atiri na thirikari ina kiama kiu gichwa mantu akawa tukaretwa mbeu thuku je witwa 28 yugo tumirimo na twina batu thirikari rio ina mantu ya recharge yao nikironto arimba ba thirikari gatu turarimi beja baturiungira batwira mbewe ni njega na niyo atupa tukairagwa imakateo yaba ibakweja batwira mbewe ni bugi emeri emikai emiaka emikai nende ange naku kwena o mantu ya runi kwira ya nini certified ito guigwa maroni ya kweja nona ke broko icio to maroni ya marito na thirikari to gwa ina roro rwega na thirikari te kweyo turiungira yo ra 3% twaru tu arimi to faindika no tu bia to kwenda ba yana ndi na ku arimi tu kuremera tu arimba ka ore ito gwa toga ito kwa toga to turiwo nture ne chieto o factory ne chieto na to te winya tu ko maka wa ka tori to kwa to iga kwa nika nende ndi uri thirikari ri kabwiko ketha murimi arija akayukia kauga ageta ako gutiko thirikari tu muthingatira ito gwe ikeja wa permit kau akawitira njirene iriko na thirikari njirene na itukwithia thirikari nyanti njirene nyo tuko na muthenya ina thirikari buri tukuroma yapo tutethie ino ntunda yo akawa na yo ruju au kente kethani na nkaremero kwambe tawa season karimi na ndi murimi okauga aja ujo thura itware tugutigana na kwanda kauga twandite gwa baba na mami lakini kauga gakwaga amesha ende na ndi turacokere kwanda kauga kaire na tuona kauga kaina utethi thenera twinayo ikauga mbeu ira tukwanda mbeu ira twareterwe kwanda ibabu batwitanire kwanda mbeu igutucumbura muno na twanda mbeu ikathuka nyume gitari kai pamwe nya baratwandira batake gai na ndi tukuria thirikari gatwonera mbeu njega irete tucumbura muno ya Ruiru 11 muno na baba ande kona maketha jara baina ya tinywa nene na gakagetu twandire serifandi cia thirikari tuticiona na itwenda kwithwa tukiona bira bangi bakuona baraba kwanda kauga nontu kinyo ukatiga gwa getwiciya jana wainde tuticiona andi tukwenda nya tukwithwa tukiona roni rou turwa thirikari na motejara thirikari jana kirari mbaka uga tukethwa ituku jona na ndi ikuromba thirikari tutethie nikenda tukomba kurima tutikuthangika na tutikuthina twithura tukiona birabi batina tukirima tutikunoga turi arimi gucokera kidogo na turi arimi bakawa tukona mbeu kume iguru kire thirikari county na national government mbeu antu bamiona bakamiandere bwirite nontu thirikari nije mbeu eu kwagwira muno nontu antu bakwenda kwanda kwa antu ikejete kubwa miaka mikai kira kigiragia kauga karimwa bwega rira ukaiwa kauga factory ne kaiwa na ura wiyerete na kationekana naraga geta kuchugwa kationekana njirera getirenio na kationekana kujukiti ngari yetu mbodi county na ya national sheria kauga kauna takombokara na natatuomba ukawata no ntugutiombekeka muntu ethura ena miti 300 kama 200 o mutejo kiuma kilo 10 ntu nyoka wainda tika mpara yange tukwaje jegana kilo tugatara kilo 200 na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona Mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma North Menti Meru TV. Ibwega, huyu ni mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga na ripoti indongi zaidi, ripoti ya arimi bakawa. Tukithina mbere na Ndeto chetu noe musiasa mwendangiri ya keria na arantere chia mikinduri na thiretu akina mbere kwa kiromba thirikari gutigira ati kuina mbere kwa gichwagira mbeu mbithi ngugi kulingana na mutongeria uzo aruga kagite ne kare mbeu mbithi batena ngugishe kurita nirobona akanyaga gutonyera kurumanga na nkuruki kumeneria thirikari mono kile manto jegi mitandao. Adams Muturi wa Thirinja nawe na ripoti.
Siasa Mwandangele ora ni mukuru wa musiasa nkiroteberere na uriti thirikari utira ndukembethe bena ngwicha kuruta arawite ndukembethe ni thirite kirana na manto ya thirikari kukaita ni kuthaba ingi bwa batana ngwicha kuruta ana bento bani ni bakaya kwiti kwa twakiolela batiko mekaina bawita inya bendere bakuwa monio ipara baine otebo temwe bateneo wewe petu wende kuinua uchumi barabara hii wewe na hapa ndio wakwa ukuru ya tiabire wakwa barabara tiabire wakwa TTI tiabire wakwa yudhe one ngui au niyo yudhe gedra edaduka ile kareka beta ya kumwekeza tebo tore kareka kumwekeza eto baina ngui lakini hapa haja wetu ubi ende meko dinero lakini kuhakikisha serikali ni kwa ile manteo lakini bido baromba waeta mwana ura ya kabubutani Mwandangele no rete thirikari utira ni kumba kwithira ikirukire mbecha je kuyuria mirandi ya itina mbere maturene Kenya kwina thina ya upungufu economy tu itapoya nguyo techo chibwo kimwe mheshimiwa bakwana kwenda Kenya waka school na kwenda waka barabara mutaro wakio tumba kwana tendikari tenda ngabecha tikari ke wacha getu tafadhali tukawate muyumbe tunare meroto wakira itumia kinyane bia watu baitatia atumba wanga tuma ngabecha chume na mara Nairobi kuba atwe itokora tikari ku itende kinya yumbe betu kuidra bakiritira wananchi ngui itubakara kulili specha mheshimiwa kwa kinyake ya kono tende na biona kutoka pamwela kwa ni uteko mutebo tonderia na orene na bede temirandi yengene kiti yako na ikiti na treasury kwa budget lakini pesa yengene itende tata utecho dalitoa kuno kanto batu ka patient to de komanda witatia kiripoti na Meru TV kumatia ni betanda msumuturia wa Thirinja. Mtoto Adams nonto bari voti yegie mbeo mbedhi. Viongozi ukategera vijana kagitenda kaka manto zangu kidogo zena challenge. Ukona mbeo mbedhi baraba ingi bare thoma lakini ya bare ikeshukuru bakadra batiko na twanya twangu. The thirikari kana imbeo mbedhi be bongo. Sometimes ukategera bonde be play the same part. On the side mbeo mbedhi ukaona mbeo mbedhi baraba ingi barenda white collar jobs. Muntu ateko ndangogea kuiritana because nowadays kuna talanta kuna kinya mtu agachwa something else to do biashara. Lakini thena abantu vijana kana mbeo mbedhi wa thoma unaenda gwekaira suti every time ugeta ofisini. Tagogogo. Tukithina mbere na ndeto chietu na tunoe mutongoro wa kanisa cha Independent na arantere Chegembe South na thire twakina mbere kwigwa kiromba thirikari gutigira ati ni kuthina mbere kwigwa ege twagira mbeo mbedhi baba kana ni kuina mbere kwigwa twagira mbeo mbedhi bangugi na arankurukia thire twakina mbere kwigwa akiugarira kagita na kagita baadhi na mbere kwigwa bagikaraga wogu irio mantu makuthina mbere kwigwa makithuka na arende bethiritwe bakiromba thirikari utigira kureithiria ndeto eno riboti izi mwandiki wetu nteto umreithi waba no ethire tagitubanganirio ikora kwenda wale haikere nimorungu kwenda yonde ikonde no hali kaje Bishop wa kanisa ya Independent Indene Nyambene South Peter Mushera na likiti kuga atigitene riri ria Pasaka hiji Kenya ni babati kugwatanira na kwaria na urumwe kama vile Yesu mwenyewe alivyopanda yule mwanapunda. Kulikuwa na farasi ambao angepanda, lakini aliamua apande mwanapunda kama ishara ya unyenyekevu. Na ndiposa pia naomba Wakristo wote na watu wote katika nchi yetu ya Kenya, katika ulimwengu mzima, tuwe watu wanyenyekevu. Tuige ule mfano wa Yesu ya kwamba hata kama alikuwa ni kiongozi, hata kama alikuwa ni mfalme, hata kama alikuwa na utajiri wote wa mbingu na hata nchi, aliamua kuwa mtu mnyenyekevu. Kwa viongozi
wetu ambao tuko nao wanatuongoza, iwe ni viongozi wa kanisa, iwe ni viongozi ambao ni wa nchi, ninaomba tafadhali tukue watu wanyenyekevu na tuheshimu wale ambao tunawaongoza. Bishop Peter akiaria ndene ya thimba ndene kanisa ya Independent aria bethiritwe bena kiumia gia kindu kia mwaka ju kira gigwetera Pasaka iria kathirika ndene ya juma ira ijite na rikitie kuria antu nikenda bakagwatanira na betho bena urumwe ndene ya Kenya iji na kurukiru tene rurwa Meru. Jambo lingine kwa viongozi, wakati wa Pasaka, tafadhali ninaomba wale ambao Mungu amewabariki wako na vitu tuweze kugawanya ama tuweze kuwawia wale ambao hawana kitu. Ni vibaya kusherekea peke yako, sherekea na mwenzako. Yule ambaye ana nafasi, ana kitu, tafadhali gawia wenzako, maana hii ndio ilikuwa injili ya Yesu, kutumikia wale walikuwa ni wanyonge, kutumikia wale walikuwa hawana kitu, alikuwa ni wa maskini, alikuwa ni kiongozi wa kila mmoja. Bwana wabariki, awatendee makuu. Ninawatakia siku njema siku ya leo, tukaweza kufurahia pamoja kama kanisa na Mungu atatubariki. Nkuruki na meneretie ikubira bitite bikithithika igita kwegita ndene ya Kenya ikubira bikugwatanithiwa amwe na ekuru aria akuga antu ni babati kugwatanira na kuiganwa mathina jonthe jaria antu bakwithirwa baginajo na bakathiria na urumwe na rwendo. Ningependa pia nisungumuzie hasa wakati tunaposherehekea Pasaka. Ningeomba pia tuweze kukumbuka kwamba kuna watu wengi hasa wa dada zetu ambao wamekuwa wakiuawa ovyo ovyo, kiholela, wasichana ambao hawana hatia yoyote, na wamekuwa wakiuawa na majangili, wakiuawa na watu. Naomba tafadhali hiyo kitu ya kuua watu hasa wasichana na wamama ikome mara moja. Kila mtu ako na nafasi ya kuishi na Mungu ametupea nafasi tuishi zote. Pasipo wewe ni wa jinsia gani, mtu apewe nafasi ya kuishi. Mungu mwenyewe ndiye ako na ruhusa ya kuchukua maisha ya mwanadamu. Korathimware ni uria wesete ritwa ria Mwathani Hosana iguru muno. Korathimware ni uria wesete ritwa ria Mwathani Hosana iguru muno. Korathimware ni uria wesete ritwa ria Mwathani Hosana iguru muno. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe Kanun. Ibwega nuntu boriboti numwandiki wetu wa Ndeto Murithi wa ba na ibwega nuntu kinya tonguri bakubatira kuina mbere kwego baki aranagiria na kuwatanira kengo utigira ati ibakuina mbere kwegwa bakiretaga mirandi ya uthina mbere bantu amwe. Right. Kiri riboti yengia manto jegi barabara. Tora mwandiki wetu MC Mutonga agututaririe ni ati kariba gitugu ni baumirite na kwithondekera njira iria baugite ati kinyangari ya gukamata mwiri katika karaba kwenda gweta kuthika mtu ithagirwa iri na thina gukuruka bakeza na ngerekano ya kagita kamwe bethiro bakikamata mwiri na gituro nikienda beta na mbere na kujutika.
Mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga kora kairi nawe na ripoti ino. Akari bakinogo cio baratia ni bombete kwithirwa ntuku ya narua bari na maandamano yani baumirite kwithondekera barabara nyuma yao kwithirwa barabara yao ni tiganirwe na irathukanga muno aria bakumba kwithirwa bakiuga untu buu nibo baritwirite nkurukija nande bai na mtu kwite ndene ntule u na batimenya uria bakamumaria. Marieto ombeta JDL Kionga nandi tukuria mbare tunatuzirira tuna cheria nani nyingi mono naja mantu tutimba unana wetu turare tukutigera mwakuru rari tirekura kula ane tegeni anto turungi kungwa anto aitungo tuchitangiti ya turi omuka ite kumiria ena 20 ngari kukaira njirene no ikinyanja nandi na nyam mariko jona na eria leo na kumaira rukiri ndiri akina mama baba wikia dere services bana pamvere munya kolura ngo ichia no ntoba climate change kan no ntoba no kuona skuru chetu nyari toto tumba kuri ari to kuretero ari to ba bero no ntoba jira infrastructure njera teka yao tuko nandi ngo bado tumari ratona to nonto bado tuingwa aduite nonto nandi tukona dirikare yao te atu an bado tumba koroka kudura mto to kuchura ngo chowa tuli jadi na je that means duru no nyare ka MCA to mutara twetara mutuma taro to nakato chiome tena njara chiata na kuitamia mesa to gato dije kabarika kakena njara ngari chowa wito kaka bari nyako nara na chaji nyani na yana ke mtu akinyanja bato to ade gino te vidikali kana mbio iko cheza na kena ngari chowa kumaya chito monka na rora na nto bamba kuja boda chowa irara hana ba kumeka makuwa ba kudoka ya watu wake kidoki na yako na nyato na masikitiko wewe na madhiko Jumanne hao ntole na yako aja na tutema kama kinyo mtu nyaka watu akaba tena njera mwakato ataka kuikia minya na wale ari to kaya yako ngoba oya mago gumi mago bikibiki yako za wotuku ari to kuma la mine to kaya kuchomanga kumanja to kuchomunto la mine madani to maana bale to tete yana watu tete Marieto mbetawa mwiti ende mukari wa gitugu na ndemukari gitugu woni kuigwa ndena masikitiko ya mingi mono batu turara yangari chietu ndaracheje kuona aja itawa kochio baratia kuma aja gwitara mine imita magana jairi lakini kuma au gutagara au yora ngare kunja ithinere anene buru kora tikire nande mwanka community yonde karandi guru yauga nande ikuthania mtu ikumire awerere nario mtu akendia nkara akendia kirigo akendia kira kionde nakyo ikenda iria ria awerira gukamarimba kuthorita gara rongo ruria omba kuthomithia mwana kuna thitu kunero mbari nene mono ki mweshimiwa Ntururu ki mweshimiwa Mutuma no ntu Mutuma nande ogwe kura tikire we sevia nande no ntu ya ndi jararemete ibura ye boga mama ate kumba nande no ntu no kumba ogwe itu kukuromba within 86 we yenture ne yetu ombe gututhiria barabara icheto chionde tombe kumagara ya antu bangi nontu twatagara rongo rwaitu guthia rubui kana abo tutwarogero tuona mutinya wo tutagera na jau ni jonda ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga gikuripotera ndene ya mutindo wa Jwakangangi North Menti Meru TV. Governor wa Meru mukathe Reverend Isaac Mutuma Mtwethinkia muthenya we munthi atindite kanishani ya MCK na arantereche kinoru arethiritwa kinambere kwa kiarire mantu mwanya tumakonenie na mirandi ya thirikari account kinambere kwa kinyiria na kuuga ati thirikari yake kainambere kwa iwe kirutanagiria gutigira ati mirandi eno kwinambere kwa iwe gikinyanagira nkuruki na ethiritwa kiuga katiko kagitaga siasa na we gakurutira Ameru nguge Mutegere Meru TV ozone uko adrogo gitindante reu cha MCK kinoru ndene gishigo bunge ke North Menti kuri na many donors barari beko withdraw from our government baratwithirite bakitu support kiri urban development and urban improvement kiri networking cia roads ibarari beko enda wita
On Wednesday this week, tware nabo Nairobi na embassy ya Japan na ndabaromba nende there is a political goodwill non tubaraura cia gavana kaura nende bena gavana benda gutinda noe akibere ncha non tubwantu ba Meru I'll be available na bawe bachoketie by improve this municipality, by improve municipality ya Timau, by improve municipality ya Maua, na tuendelee ku develop more municipalities in our county na neutokendelea kuleta resources ndene ya county yetu. Imanto ya meya kana ya Tibui barabarari na insurance yera nkurwera butiete buri predisposed iturengere na twareta baberu nikenda tuendelea kumenyera welfare ya aritingugi betu kinya yaute manto ya meya nte kwenda ku articulate so much on what we've done because this is not the right forum. I just want to tell you that bwena ngugeta kanisa ya kuendelea kurombera thirikari yetu na muno kurombera minister wenu ari governor wa Meru nikenda ngai endelea kututharima kagita katika siasa baraba kwenda kuambiriria siasa. Kindly let us lower the tone cia siasa thaa ni kagita ka kudeliver ni kagita ka recover the 2.5 lost years nikenda mwathani atutethia twita na mbere. So baraba kwenda wokeria tone cia siasa sitia. I'm not ready for that. I'm busy looking into how we can better our Meru community na kuchokia kinya respect, kuchokia integrity, kuchokia dignity, kuchokia a Meru arabatwire even at the national arena. That is my business, and also bringing our people, leaders and everyone together nikenda twaria as one community. Tunaingia Iboyega na mate Governor Isaac Mutuma Mutwabenkena mberete kurutira Meru ngugi kuona ni ate wazi bila wasiwasi na mberetie ngugi yake na itigere ntuko inkai sana tuyandira tugitegera kuthujwa na kungwa mauri kwa mawaziri barakenda rekirie na kuthirwa akibatara kengongegwe yithirwe kithia na mbere county ya Meru tukithi na mbere na ndero chetu no mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na thiretu akina mbere kwewa kiaragire mantu makonene na arimi na arethiretu akiwa thirikari yake ni rutaniritie gutigira ati bei ya uguri ya ntobia urimi biko ina mbere kwa bikin endamaga na arankurukia thiretu akina mbere kwa gitariri na kuwa ati kinya bataraisa thiretu akina mbere kwa kinenkanagirwo kiri arimi kengo tigira urimi biko ina mbere kwa bukiaragira. Yes, Rais Ruto akwandamene na munini wa Profesa Kithure Kindiki aria akiaria munini wa rais augite bota thirikari ya Kenya kwanza bageta na mbere kuritira Kenya ngugi bategutaga rutero rwiko kana rwiko. Serikali inahakikisha kwamba wakati tunagawa rasilimali za kitaifa, kaunti zote 47, constituency ama maeneo bunge yote 290, wodi zote zetu 1450 zimepata haki sawa, maendeleo sawa, nafasi sawa, kwa sababu hakuna sehemu ya Kenya ilifanya uchaguzi kuzaliwa Kenya na kujikuta Kenya. Kenya sisi zote tuko na haki na ni Mwenyezi Mungu alituweka sisi jamii zote za nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni lazima tuhakikishe ya kwamba kuna usawa na kila mwananchi amefikiwa na maendeleo kihaki, bila kujali alipiga kura upande gani, kwa sababu mambo ya kura ni tofauti na mambo ya serikali. We can produce enough food for our nation if we work together with farmers. Na mimi nataka niwaeleze serikali ya Kenya, tutahakikisha ya kwamba ile usaidizi mnataka kutoka kwetu, we will make sure it is available so that we can support our farmers. Na mimi nawashukuru hasa county government na viongozi wa Elgeyo Marakwet hii, kwa sababu ile masto mumefungua
17 katika sehemu hii ndio inarahisisha wakulima wapate mbolea mahali karibu ile ambayo tumefanya subsidy. Nataka niwaeleze sasa, tumemaliza mambo ya kupanda, inafuata sasa mambo ya top dressing. Tumeweka mipango tayari, nimeeleza Waziri Mutahi Kagwe ya kwamba top dressing fertilizer tayari tuko naye katika masto zetu. Nyinyi kama wakulima mfuatilie, kwa sababu we want to enhance productivity, ama tunataka kuongeza mazao ya mashamba zetu. It is good for our nation in terms of food security. It is good for our farmers. Iboye nuntu bwari botinu na jira enkinyanire kuna ande na goma mutongoro mugongo Dennis na bangirite Kenya mantu mega no abura twethire tukiona kithiuro kana rare amero of course gatwetere tuone imbio arimi bakaina mbere kwa bakigunekana bokethirwa akaina mbere kwa kingagia rware ruru wake nuntu twethire tukiona mantu mama exactly. Pengine ntotote na jangiza maingi famina singu tekio korobona aru tukadora tukizara idia dene mabango zano bora nangatagara nkona on your right side tore na captain orokedoro agisi kumaga mabango jungwa gakumetameta kumeremeta inyamumbira ira kumeremeta Jeupe Njeri. Yes. Maybe no droge tutarira kidogo na kwenda mutegeri. What do we expect tonight ndene rumuri? Twirigire mbikire rumuri rwa siasa okorobwe munde. Thank you so much. Na by the way, we ngopo mko sawa sawa. Thank you so much. Thank you. You look smart. Thank you. Ntiere to mianka we kono mekoroku. Mutegeri wa Meru TV kacho kitori kirano bakuru ikana kwa dene tukwenda kabisa tukulete na tukuleta mbango jwa rumuri rwa siasa na ne mbango yizayo kujira sekyo kwa bila ina sio tuko mwaka daidano na tuko na rwa nitongete kutatu ikinya hotel rwanko boto rori kia kwirwa ni viongozi kile Fortunas Hotel na ratu metekudura tukiza ni kienda twarire mantu ya rumuri tukuma hoteli na imwe kwemwe na tore na ringi ni kurwa ndoru ni mbi ndebo turanirete tuko na rwa ndena mantu ya maingi sana yara ndebo turanirete kwanza kabisa itukwenda kwita tutegera urimi maita ya tatu twina urimi bwa mayani urimi bwa mayani boteto kwina bantu bamengi sana na itukwenda kumenya ni ndio yo ngwe gwita na mbere itukwenda kumenya mawega na itukwenda kumenya mothuku ya urimi bwa number 2 twina urimi bwa eria ni kintu kira twendete sana twende ngutikote mtotini ni eria na kwa witu kwenda kumenya kaumo ke eria na ari ina eria riri uma imbiyeta na mbere arimi baba kurima eria riri kana ngombe si eria iba ufaidika kana batu ufaidika tukethera tukimenya kagita katikura ya na bando itu kwenda kwenda tukimenya mantu ya urimi kwa marigo Marigo twina mwankolo na tukuruma kidogo na Dennis both jagunira ya tegundi na bote odomia ukaruma tuthite na mbere ukarwa maybe Cheupe last time we twaraithirie mantu makonenie na makatero mamethire tumakithongira urimi bwa kimera ntikumenya kethirwa makatero kwethirwa makonekana emundi kana makatero mama kaya gutwika makonekana maybe ubanga bangete ata wina atongore baraba kaina mbere kwegwa bagitumburagira makatero babethire tubarumire urimi bwa marigo urimi bwa eria na mantu mangete mara in short gankuria maybe nage ni bare kutukegwa twina bogoro bwe yes thank you so much tore gini kuigwa twina expert of course turina rwari ya rono mwaka tutwe expert ba mantu jani kenda bakatwira ni makendra kwina makatera kana kendra izo mbere kutwa ya kiritwa na nikitu tumutete expert mwanya kuma gonto mwanya na utuku borwari tukendra twina anto kathomba tukendra twina mtu gwitwa murithi uwe the rwari director kire factory ya imenti na kinyawe murimi weria na ni murimi wa marigo akomba kithura gitwira kendra kwikatelo nete kana atirona then twina Nicholas Kanyata urano ni aspirant wa MCA na kinyo murimi majani ni murimi weria akethera agitweresera akethera mantu hizo neza leo twena mutuma mwendanto na urano ni direct Times U Sacco itukwenda kureta kinya Sacco tumenya Sacco ekithio na ate utetheria murimi akendomba kwithira akiendelea na urimi bwawe akethera direct nyawe agitweresera mantu hizo nde na twena mheshimiwa Kireria urano ni director Jomo Kenyatta Foundation na kinyo murimi o marigo
na murimi weria akethirwa agitwira kwina George Kinyua ura ni chairman wa Vuguvugu akethirwa Kinyua agitwira ni murimi wa marigo na murimi weria na twina Nick Burugo ura ni former MCA wa ao kogo na akomba kwithwa Kinyua agitwariria na agatwira Kinyua we no ti murimi wa majani ni murimi weria mantu jajo ntomba kwithirwa kimbuge thairi jario kana jatio bwega ibwega sana na nkuruki famina simbere twethira tukiebera nteto citu turikane turi ndene mukawa Jo Fortuners Resort Nkubu na tora twirikire gutaria mutegeri wetu ni ati ikirumita igana rimwe akiri mtu naithira akiendaga gutonya kuigua imbie kwenderea kana kuruma something gutwa kumama conference hall kuthithiria mirano na Russian into bingi bibingi aja ndene ya Fortuners Resort Nkubu ni ukomba kwithira ukiona mantu jaja chombe na ukenda kuruma kinya biaga bia nthiguru biegwaye na bitegwaye muraithire wa Meru TV ukabirumira tu agago Fortuners Resort Nkubu ara ukareta kinya gicia gia kumunyure mpora lakini gaturekana inwende lakini to bionde biragomba kuokendaga bintu bia mwao indio bia ari ya juu biruge bikarugwa biga ko maguta biga kwa ndondo bionde bira biakagwa miro yonde ukamethira agago muraithire wa Meru TV na mbere tutuma kuruka cheupe imbi yemunthi otikwareria mantu ma siasa lakini kangu gutuma wathi omborerie mantu makonenie na municipality ya Nkubu by the way no tubwethere tugukireta nkuyeni sana omborerie bwimbi yoti kwaririe mantu ma siasa emunde tikwarerie mantu ya siasa mwenzangu Dominus lakini no mwanka tuizire Nkubu no mwanka tutegere thini tionde ti Nkubu na ndre municipality ni thiritwe kironda kinene aruterero Nkubu na kinyaro twina antu bara bakenda bagitutaririe mantu ya jana no mwanka twende kumenya niki bakurera kana niki nonto bakwenda municipality ibwega sana murithiro Meru TV tutina bongetio twatiga kuina mbere kwa twe kutha kabuti tukaruta miwani tukaina mbere kwa dokiuma garukaga na tugakwiri bwega no tukaina mbere kwa igore ithete kioni kia Meru TV ndirekite kure ukawatania na Njeri wa Cheupe kengwathi na mbere kwa giuchunagia rumuriro wa siasa niumbite wa Faminas wa Kimathi rutero roko bambetaga Dennis Mutima Muthomi tugakwendera kagita kega watanira na Njeri wa Cheupe au chonieru rutenwa Karan, toka na karo, rebu suga. Karabu ya kamera. Thank you so much.